Fanake u-Arthur Zwane naye lapha-ke uMfoka Vilakazi kanti-ke nanguya-ke uRichard Fori ekhona naye thola-ke ukuthi-ke abambe okokuqala ngqa yonke into nje amaZulu ishanga omacekeceke Tsepang Moremi Mlondi manje naye lapha-ke kuyena umuntu mhlawumbe ongake uthi unesitayela esinjani sokudlala kodwa into hey ngike ngathi ukukhotha lapha lapha ekunqobeni mhlambe yini engangivimba ukuphinde ngikhothe na Sanile Barnes uhlangana kwesibili naye lapha ke Steven Parker nami uAndre Jong Ashley Cupido Kelly ngamanje sibuka uhlanga lwaso eStellenbosch iqembu elikholelwa esivini dana yilo ihora lesikhombisa impondweni #cutting knockout Amazulu abhekene naso ke lapha ke Stellenbosch ingakho sithi fakesi uthi ngawufaka yazi lenkundla eseRichards Bay eseku-Richards Bay ake sibheke angena maphakathi nemputhaka Andre Jong Barnes wathika ke njengamanje sibhekile le free kick ekhona kick abayithathile abayo lapha ke so Stellenbosch kodwa ke baba Amazulu yabekwa phansi futhi umasibamle anjawo inhle cross khona balikhipha bosuthu ishakwa i-own goal faka ugesi ongakhohlwa ungavotela i-man of the match inkulungwane sukile umsebenzi iyangena njengamanje lapha-ke yakho fori ndaba yakhe ndaba yethu futhi uyabheka lapha-ke konke amadoda uyena lapha-ke u-Ashley Cupido wathi uyabheka la uCupido wenze kahle konke ncema njengamanje uCupido leso sivinini wistelena thuba futhi thime nompempe othaka mdaka ngoba nansi ngena futhi lapha-ke Stellenbosch Shaleyo bekaka phakwe kade limhlophe esilungwini okuhlayeni mahlayana nante lipho ndawo yakhe indaba yethu libe lide yafakwa icross yabuyiswa yabekwa kuveni isection yasemlazi mntanami ndaba yakhe indaba yethu bheka nje elihle ibhola khona-ke ngeke umfundisi uma wazi ukuthi igoli lingakorwa ngamuphi umzuzu *120*006# la uzoyiqhubela khona nathi ithuba futhi naso eStellenbosch iya sukile umsebenzi usawukhumbula lo mqhudelwano waziwa nge-JPS ngibona nafana-ke yena-ke phansi Cup yachesa nansi hamba futhi yokataters Mkhilazi Cupido amalangabi indaba yakhe indaba yethu bheka la mntanami lo wamsila kepha uCupido wenze konke kahle waba magange baphuthu Andre Titus Hlabaneso kendaba yethu ngena neyicapha futhi eplazini likaje amanzi engena ezindlini yaphakama ibhola Boca Swallows Andres Mpondo akona-ke sikhohlwe leyo ndaba sithi Cupido phuma kutshena mapali kweplazini kujamfaka ugesi sibone ufaka ngempela ugesi uCupido wagoqa wangena ngaphakathi wasinga hlahla leyo i-engela uyivale ngokwenele laphana-ke yena-ke u-Fori thaseka mnandi liyabona ithuba lamaZulu Shaleyo Moremi mahlayeni yethu
bheka nje la hluleka laphana-ke abawo-ke laphana-ke Amazulu ngeke ngiyakutshela ngaye laphana-ke uzwane futhi-ke uyakwazi ukubona la bame bagagana bakwazi ukuthi bahlukana bangasondelana eduze babonele ukuthi-ke bese besele bonke beshiyeke ikhala emuva Zwane umdlalo omuhle mawuqhubeke Butsaka Cupido Salenzile ke lapha yo-4 bayakinda wayifaka ugezibheka lapha-ke phume kamnandi uCupido bhekene no-4 kodwa nokho Shitsho kuphandanti ikhanda futhi Andre de Jong thuba layo lapha-ke Steve kodwa nokho Traore Kulazi kodwa ibhola lakhe laphuma Sanele phansi thathe kumdaka kepha usebenza umsebenzi omkhulu sikhakhana ukuyivimba leyabhola eyakuyena uNduli futhi thuba likaTaita save yakhe lapha wo-4 ngiyaphetha da 006 hash zinqobele umaspam shawukhetha ugayiwe wazathola nekhadi ke lapha-ke umopara bayakhe indaba yethu ngene kakhe lapha-ke umopara ngathi yena lapha-ke Moreni sekwaphethe kogayiwe Zwane uyakuthakasela kulokho Posatiene kodwa-ke umshayi ngo-50% pass ngesaba le bhola save yakhe lapha-ke Osake Stevenson ikutshelile mbukeli leya save yakhe indaba thatha ushintshi-ke la u-Ecuador bheka la akozanga ukuba ulanda ushintshi thathiwe futhi uChepa Pasatien Hlabanizi kodwa wethe ibhaka liyawethu Titus Pasatien save the 40 Pasatien save the 40 futhi ibeke phansi khona ibhola esingalibona Chenino Perez leyo pace ente mkhuluma ngayo kuthi-ke indaba yakhe indaba yethu kumele-ke sibukele la bayalula enhle cross ashaleyo leya cross buka la le nto ade ngishoyo ukuthi musa ukuqhamuka phansi kwalo uqhamuke la phezu kwalo imani nabengwazi thuba lawa Stellenbosch offside indaba yakhe indaba yethu mahluleli ngasekhaya kodwa-ke usuke kanye nabo ayi akengiyeke indaba manje izomkhulumisa thuba lamaZulu Sake Stevenson Dumalo
kwakusikolo uzobona leya-ke kuwena-ke umlandeli ongane nhlanhla weStellenbosch. Come on! Stevenson! Cutting knockout. Offering up, missing. Ake wanqaba Mahlandla. Opana! Thinta! Umaspam ke la safe futhi. Buke nje ke lapha na. Atunompempe. Yalla libela.